Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Alah, hai mentua. Katim ke bah balik marah u. Nyo penyakit sekali dah. Pasti busi. Ya, buat saya mai dale. Wah, pakai mayang ini lihat. Maaf lo ya. Ayo ngomong tua kemayang. Kemayang. Him nak kau jalan dah kau. Balu dua lo. Dua betul tengah jalan. Tumpah berpisang, dek centini sayang. Lagi sarukan film India. Apa titagun, cukup tahe. Bedah badalan. Lagi film India. Aduh. Panelo berjalan Bang Him. Adik yang mameh, yan Pak Lon saya. Nyo Bang Berin, adik centini Bang Berin. Kan centini bang. Martini nanlong. Bang Him galak-galak tak pelibeh kok yang. Nan Lon, sabirin dek. Tapi nan popular. Rio. Rio, di gampang matai hatirin. Tapi adik ada masalah. Hei barang kaso aja, Bang Rio, Bang Birin, ada masalah. Gak bang. Bang, kakak lo nak kemah hele karu mupok ron. Nak wo kam karat. Lu tak pisang lah dek? Ya pisang nak curah kripet. Oh ya. Enggak. Dek Candini, itangnya hananganan. Oh nyo dek, nyan bansang baca haluhan. Betul yo dek, tabang ngombango baca halu. Majadi ki bandek itangnya no? Kakak bang, don tulak je baca-bacut. Jadi mana? Him, utangen tatlung entai ro ke. Jadi adiknya balik entat. Kaberehnya Mas Berin, atena royati. Gampang ya Him, gampang ya kaberehnya. Coba. Tahu keno. Ya katempe betul. Bah, cek Mas Berin. Ya betul rumah kan entat.
Apa saya le? Yang pespa udah man. Kapla tak jut. Jut pemirin. Atasnya tambahan royalti. Gampang yang bagi muncul tambah. Gampang tak masalah. Dek matre ro. Macam macam. Macam macam. Nak jual le. Kai le. Pula dah. Pula main. Kita betul. Dua-dua sudah di masa menit. Adik.